na Ohene David okope kramoni bi na kramoni ba na mpena na say dey wakwose kramoni bi ba pe amani ba kro no turning it down and I say because me menti ase e dey be pa na kramofo dey Ohene David e dey na Mahama dey Ohene David as Ohene David apaso asin kramofo na Mahama so 24/7 omo nyoma home Ohene David asa ba biemu enro echi Kevin Taylor ever reply Ohene David actually mu say oh no he doesn't respond and he doesn't give attention to refugees. That's what Kevin Taylor can. In fact, two Ohene David esa come. Wasabe Chelsea Kevin Taylor so Mahama any claim for ewa Ghana so over the Hajj Village. Aha Penyah block media. Metro any demo. Oba like video no that ma oba subscribe button so na ba click on the na for latest updates. Na ba kire wadwen area ma me ewa comment mesere wa say any demo. Eya no ahye video ma uni aso enya bi ahye. Yen nyina nim say Ohene David na oka omu a in fact na omu lambasting Akufo and MPP government in 2024 na akwa we etisi asantefo so di asantefo atem awia anopa anwumre no odasuo mu otumfo akono otumfo nya hwe na obi anim ade potia asantefo eni otumfo particularly ebia ye Ohene David ene to ba we obi anim de see the table has turned. Am Ohene David I've brought you videos upon videos and in fact okay Canada kire Mahama eni nkramofo ni nyina ye Hajj Village ya Kevin Taylor ebeka se so bi cassette ya Hajj Village ombe kuno nipa na so ye bema no ombre to social media ombre TV so na ometena TV so nka se adenti ye de Ghana sika AC Hajj Village na ye hwe de ye bema wo Ghana wallahi ye be kun we ketekete wo Ghana. This statement and as in say abo Ohene David Edam was on tia say Kevin Taylor e kan that so in fact wa ba fire Kevin Taylor on many occasions Emma na mekura me buza say na edenti ede na ekoso Kevin Taylor ampa ontimi nkan asem bia nkyere Ohene David na say Ohene David afa no ho adie na on fire enu achi ana Kevin Taylor ebeka say no he doesn't give attention to refugees. The last time it is so big Kevin abrantie bi yeso ofri bi e wo Germany do tell them say me I don't fight refugees. So what's telling me I pick my battles very well. Why should a man like me, a respectable man, maybe in the company, na many ufria or child refugee kokontoko? I don't do that. I don't lower myself to that level. I don't respond to refugees. I don't. Ohene David a refugee, oh, for sure. Kevin Taylor, he will never come so low to the point say, or ne refugee, a be move your media na so. And Sasma kan you know. Two Ohene David esa come ama wasabe TSC Mahama so Kevin Taylor any kremofo so be over Hajj Village enchiche mu kire say Hajj Village no ebesum ye 1 month pe month na ye de komeka no nkwasi ampafo nkremofo muai a wo monwene tumi so asika nyina akoto gu Saudi Arabia no makoje ohoho title Alhaji ana Hajia means ohoho Alhaji ana Hajia wa ye kremoni wo ha kire me Hajia ase chireme monchireme Hajji ase monchireme Alhaji ase e kire se ohoho na omatua sa thousands of dollars no ko Mike no makoje sa title no de aba oba na wakọ Mike aba no wanfre na Alhaji hey kai wonem sha me ko makaba shanti na wo ba medin wonfa Alhaji ne nhwoso shanti na ndadia wo ba medin sha ofre me foshene hey Alhaji foshene na wona ne kasha no Alhaji ana ya wo Hajja foshene kwa hia woni chashele wachi me kom makaba de wo bia no kwa so afre medin ye kode ye ba de ye mfra ye din foshene biem wontime mfra papa foshene biem wontime mfra papa Bedramani kwa hia kremoni a wagimie ana se kire de ohoho ti wutu Ghana wo si wo firi Ghana ene de ye mfra ohoho moto afimu 12 months no ye beko ho ba kope enti yebusa wo obi ko Hajj Village ho na so okokotwen wo ho na se wo boaboa no tumi de ko Mecca na after so makọ Mecca aba no Hajj Village no ebesom se ahyawo base ana se ebesom se yebegina ho aye hookup ana yebegina ho atoto aburo ana yebegina ho achinchiwe wo maame mu twem ho na onipa dasani abegina ho bibia wo se Hajj Village o me yensi donyame declare keke Kevin Taylor ya declare enya ne ekurabanti bi da ani tui ya bremo o kan so nkramofo nkwase ampafo no guase jiminti shek no hware butu ne mmoa no so guase
I Calvin, why are you pa? Oda Bama Wankasha? Bama, and pa Calvin Teller, my partnership. But tell you, hi, Momony, but I'm about to say Calvin Teller. I wanted your Yaja papa. My Jimmy papa. Missy my Jimmy papa. 98 I'm paying Jimmy, Usigana. What's it just a betrayal? Munamum, no Nipanekano. Just a nemo penny and say, a bunch of our casha papa. She says, one on my patch or power. Obiano. I just saw your kwasia Kevin Taylor and rana me a video me beer manu beside our YouTube me busa say why na wa Ghana or share me more than almost nipa 300 and age na so no mo share me almost 300 our YouTube me busa nipa ba ko pe and to me say me I'm watching you from Ghana all the rest nye only Ghana no Cote d'Ivoire when ya data near only Ghana the saying has it Mali when your data mammy. See, I'm no say John Mahama Eco PM or Mali Nura Ghanaian community or Habi Jabontin Kutabana and an enemy Busam say, when are you going home? Because my president Yaba. Because more went to Muguswa more year campaign in Dending Jamahama, Wanaka, Jamahama, de Papa, or Yajama, or Bajama, or Gamama, the Chiano. She say Waba, and so Mother Soka or Macamelio. Say Menoka say one more Switzerland, Germany, Holland, one more that's Europe or more year campaign in others. So Obian Coffee. Kwasiam Penyah Amatela at America. Yenya Sadiana or can it be? Freedom of speech wo Kwasiani enjoy be America. Or see obi or Becca say on Peninsula bet mimity mam Pene Cathedral so that besine. Enti se me ba Becca Cathedral na hu nyanyan sanim se or see yen shime. Na onipa promote sade we na wo tani aboa shake no ho sharebutu mwa na omgu hono ne nkwasiafo no omuntumi nkanya ansam bia ankyere mo na mudi jimi na mote wona mososo mo nyina mutum banza onya ye gbemifo onya ye gbemi asefo onya ye toto mutefima onya toto mutefima kwasi ampafo what can you do dia na mbetimi aye mo jimi na mo de sigana ho ye tumufo amuntie mwa ye pa de pa ma mo na mu jimi efi na amene mo songo so mun kwa ba bia mote ye da ye na mo sole anadwo hagi atwemu fi ba huhuru ma na apan tontom na wi ntam wonkura na edo mo gugu hospital ayi fuse ni hwo ase fi onwale bosome na nsuo nkan na hwo ase efi na mo de pan tontom wo Ghana on tichese mo de mote se mwa mo nka nipa ho enti the problem of Ghana ntafo ene Muslims mo kan ho mo carry weight papa we problem because mumu be mo je mpaibo anopa wi anyimre ne anado edura Christopher so dia wono mu twa photo eduru nkramofo so aye huom malamfo ahihye sumasi ye kanche mami esie nantwie bia nantwie 300 enimu no siesie nwan enimu no emu nipa ne ayi de yenka siesie wonom eno de Mahama mfa camera nto no so nko hu time a okoya ye okoje bansere e de abone kote fun no so no se obi obeka Hajj nasem Hajj Village nasem no yen hye nanimu no na kramoni kwasiam panyin wo so si Ghana ho wajaja pa obi ancheme nka Hajj Village na dia sa na Kumasi yesi Kumasi mosque kakraka na ma mo ba umia na bebia eda ye wie mosque no kremofo ekogu ho ne ebeti anhye ba ku wuram pagya na ni hwasoro no ahwe benkum no abehwe nifa no atiem kai shasha da ya wie muntie ne oba beka ya wie oba umia afede obeti me fa Ghana fa shanya washi mosque kakraka we Kumasi de sheshe de ba umia fa Ghana fa ya de chaw na sangwa no mo Ghana mo ka se jama Ghana nyina yo mo de o ha for sure ne mambra mambe fa de mombe fa ne ba o mi awaya wa washi mo se de o mama wo de ba from grade abo carpet show willing carpet na bo so shasha de ya ba fra nya me dodo ya de ya tuno mo ba fa so ya ba tamba bere tum banza bankaji wa wuli ma mwa wunwie sen jiminti odo mo ma bebo for ma wo wi a no na ma bonte no atwetwe apaso obia wakodo mo ba bia wo de apaso no wo no woje wo de apaso wo na je ne phone woje no ne ma nyina ye betink akronfo 10 wo Ghana ko
8 9 ay Muslims wanya Muslim kra na 8 9 omu nyina ye pepefo ya fra wasan ya fra me kapiji ya kwase anye dini ya fra me Ahmed Muhammad kwase to Kevin Taylor di Jimmy oba Ghana na anu ade ye ka so obetimi asimontra nante chest out woni ka David ne ba ye de anka mo ba hwehwe na maboro no sese ye de nkremo na ededemo nti waheda wo de muntie ni kasa yenu ye nuanum nkremofo so mo so komeka ai nti gise broni afiri ni krom 2023 May and otumfo se tu koshia King Charles ẹni ni di nkomo ba na ode betena ho no ne nkrofo ai maka King Charles se wo beba bebua me ama ya hwe galamsey no ya beba behwe ya wo ya me ya baba behwe 2 years ni akwane enya mai 2 years ni Adams Larry abroche de ayefo pa o nanka wo kwasi ampasi nka obenya credit credit me aba internet so Adams Larry wo answer wo comment na ama nya me intelligent ni nim so be kan kwasa semti e say me mia nkyere nkrofo mu hu da we Jimmy kakra kasa excavator aboatoliwa me we Jimmy kakra kasa excavator wate preku kwasia 3 years ni o May 2023 King Charles ne wo be kan bo ma ba behwe yi se wono ana na ye won oba no abeda mo se King Charles beba Mr. Shatterman what is saying oba no abeti o matena se ai King Charles o beba broni tintin ko no ono anka se ba broni tintin ko ne tintin ko wo babi wo ba me ha no ma wo so obeye obi oye galamse bia mo be se King Charles ba se King Charles ba wo so ba wo be bo mu se gba we wajibi mo ka ne de do akwala bi oni ni anu ofie na ba agwa diza won se ya no yi aye bla ba me papa ba wo bebo sa na kwa ba na obebo mu nyina nana oko average asa ma ko bro ni tintin ko ma ko no mo photo me ne jira mo sa ha se na mesre ha se ni edin ko ba na muntie King Charles me koye eni gisem ne say was say wono eba am say nana am say wo ba wasi wo mo ye galante nyina wo ba be ye no be hye me kina maboa no wa be boa me ama ya buru wo nti mo re hene oba mo awu 2 years ni o 2 years ni e kono 2 years ni bolo no so akwanya mai sema wono ankasa Bodukwan Company Limited Bodukwan wono ankasa boduna ya kire no emu nkyerɛkyerɛ mu ho dina hyehyem no o ayankrofo name initials enti Bodukwan mekwa akohwem ye dina hye ho no ene emu ayi nti bi ni gyina ho man ema den BODU wa ne kwa mekwa akohwehwem ye mehu obia ne dini wo ma o maka bo mo ye Bodukwan woboa There's minimum there enkremofo de aye Ohene David e was asase so minim se okope kremoni ba bi ene kremoni ba in fact oba akora Ohene David ebe pe wa wanti ase ne de ani die mu kote ase ma no because yes asase o si konkremofo so 2025 we no miyam e hyehyeme e de mama obetu akere wa adwene amame e wo comment section aha yi Penyah blog media